Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan tentu video kali ini berbeda dengan video kemarin Sapo, karena ini masih suasana Patas Sigabah atau ojek sawah Sapo. Oke, seperti apa videonya?
Makadami mengi amboku ajak muku matuai indok nayanu nasabah indok nayanu magala mapasilapak na magala malaindra si kokong alalui koperasi desi senangka nawayai si tokong ranari papalu kadiwi dari koi singai madari kei makadami bengi amboku ajak muku matuai indok nayanu nasabah indok nayanu magala mapasilapak na magala malaindra indok nayanu magala mapasilapak la magala malai